खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायजोब जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो थाखाय आं आखायाव लादों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव स्टेन्ड पजिशन थानाय नंला होनना बुंदों सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश पेगुआ मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव डिस्टिंसन लानाय स्टार लानाय लेटार लानाय बे गासैबो थानाय नंला होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश पेगुआ रोखा खालामनानै होदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव स्टार लानानै लेटार लानानै आरो डिस्टिंसन मोननाया फरायसानि न'खराव गोजोननाय आरो रंजानाय लाबोयो नाथाय बे स्टेन्ड पजिशननि सार्टिफिकेटखौ लानानै फरायसाहा जेबो मोनदेरनाय गैया होनना बुङो रमेश पेगुआ। स्टेन्ड पजिशननि सार्टिफिकेटजों आइआइटिआव इन्जिनियारिंआव मेडिकेलआव एडमिशन मोना अब्ला जोंनो मानो नांगौ होनना बुङो रमेश पेगुआ। एमपि नबसरनियानि मेगनाव मोदैया बोहैमारबाय नामा? मख'नो गोनांदि थांनाय 10 बोसोराव क'क्राझाराव एसटि खथायाव एमपि जाबोनाय सरनियाआ बे बारनिफ्राय एसटि खथायाव इलेक्सन गेलेनो मोनला आरो सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौबो रेजेक्ट खालामना होनो हाबाय होनना गोबां रादाब बिजोंफोरनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। बे बाराव एमपि नबसरनियाआ मा रिएक्सन होयो जोङो नेनानै थानोसै। बर' राजखान्थियारि दोलो बिपिएफनि मोजां खामानि बाक्सा जिल्लायाव बरपेटानि संगिता दास मुंनि सासे 20 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि थाइनै मेगनाबो नुयै अबस्थायाव दङमोन। राहा गोथै जानाय संगिता दासनि न'खरा निउज पर्टेलनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ नागिरदोंमोन। खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हान्जाया संगितानि न'खरसिम फैनानै नेपाल हादोराव फाहामथाय हैजाहैनो थाखाय रांनि मदद होफैदोंमोन। नेपालाव फाहामथाय लाहैनानै एसे मोजाङाव फैदों होनना फोरमायदों आरो फुरायै सोखाजानाय बायदि आरोबाव बिपिएफ हान्जाया रांनि मदद होफैदों होनना मोनथिनो मोन्दों। आं बुंनो नागिराखैदि बर'नि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव बिपिएफआल' बेबायदि खामानिखौ मावदों नाथाय रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएलआबो गोबांनो हेफाजाब होबोदों। आसा खालामो जोंनि हारिनि गेजेराव मोननैल' पलिटिकेल पार्टि दङ मोननैबो दोलोआ बर' हारियाव गोबां राहा गोथै जानाय सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ सहाय होनायखौ बयबो रायजो राजाया मिजिं खालामो। बनसुनि गोख्रों एक्सन क'क्राझार सहरनि राजमेलायाव मैया 8 फेब्रुवारिनिफ्राय खुंफुंजानाय फालांगि मेलायाव बर' हांखोजों लिरनाय नुयैखाय बर' हांखोजोंबो लिरनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों बनसुआ। मख'नो गोनांदि बर' रावआ थांनाय 2003 मायथाइयावनो 8 सिडुलआव मर्यादा मोननाय राव नाथाय बिटिसि बायदि जायगायावनो बर' रावखौ बर' हांखोखौ गुबुन जातिया खोमानो हास्थायबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। बर' राव आरो बर' हारिखौ माबायदि फोजोबस्रांनो नाजागासिनो गुबुन जातिया दिनै जोङो मिथिसेयावबो जुदि बर'फोरा खौसे जानानै बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै गसंथायाब्ला माबायदि अलखदाव थांगासिनो दङ जोङो नुहुरो। सर्व शिक्षा अभियान मिशननि मिशन डाइरेक्टर डक्टर ओम प्रकाशआ बर' हारिनि थाखाय गाज्रि थांखि लादों नामा? बहानि एसेबां पावार मोनखो बर' हारिनि सायाव बिब्दि बाथ्रा बुंनो? बर' फरायसा आफादखौ बिब्दि बुंनो हालायनाय? बै रायजोफोर मोनथिना लानि बिनि उनाव गोनां खौरां दंबावो नोंथांमोना स्किप खालामाजासिनो नायलांबाय था भिडिअखौ स' किप अन वाचिं। নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ। আজি আপোনালোকক মাতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গুণোৎসৱ চলি আছে 3 ফেজৰ। এইটো লৈ আমি স্কুলে আমাৰ যি মাতৃভাষাৰ মানে সলনি যি মানে ইংৰাজী মিডিয়াম কৰাৰ বাবে আমি পৰহিৰ পৰা আজিলৈ আমি বন্ধ কৰিলোঁ বড়ো মিডিয়ামৰ স্পেচিয়েলি এই ক্লাছ 6ৰ যিখিনি চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সায়েন্স আৰু মেথছ ছাবজেক্টত মানে বড়ো ভাষাতে লিখিব পাৰিব বুলি আমি ইবতে আমি পেপাৰ চালোঁ আমি নিজে ভিজিট কৰিলোঁ স্কুলবিলাকত আমি এইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি ইংৰাজী কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এই গেটাতে আমি নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনীয় বিষয় আছে বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত হোৱা ডিঅ' বিঅ'বিলাক আমি জনালোঁ IS-কো জনালোঁ। আমি ঠিক আমাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ MD অহা বুলি আমি কালি গম পালোঁ। আমি লগে লগে আমি তেখেতক লগ ধৰিব গ'লোঁ আৰু লগ ধৰিব যায় আমি আমাৰ যিখিনি অসুবিধা এই অসুবিধা বোলে আমি তেখেতক আমি ক'লোঁ তেখেতে আমাৰ পৰা শুনিলে
আৰু তেখেতৰ যি মানে ভাষ্য এই ভাষ্যক লৈ আমি নলবাৰী জিলাৰ তৰফৰ পৰা আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব পৰা নাই তেখেতে কৈছে কি ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়িলেহে মানে বাহিৰত চাকৰি পাব বা ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়িলেহে মানে বড়োবিলাক উন্নতি হ'ব সেটা আমাৰ নিজা মাতৃভাষা আছে আৰু আমাৰ মাতৃভাষাটো হ'ল 18 মে 1963 আমাৰ এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে আমি কোনোমতে আমি মানিব পৰা নাই আৰু তেখেতে কৈছে কি মগো কৈছে তে তুমি কি কৰি আছা মই জিলাৰ সভাপতি এপসুৰ তেখেতে কৈছে কি তুমি এপসুৰ সভাপতি হৈ আছে কাৰণে তুমি বড়ো মিডিয়ামৰ পঢ়াৰ কাৰণে মই টিকা দিছো আমাৰ বড়ো মিডিয়াম পঢ়ি ফেলে মানে বহুত মানুহে প্ৰশাসনীয় লাইনত আজি মানে চাকৰি পাইছে যেনেকৈ IAS হওক IPS হওক বা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেচাৰ আৰু লগতে বহুত অন্যান্য চাকৰি পালে আৰু বড়ো মিডিয়ামত পঢ়ি যেনেকৈ সাহিত্য একাডেমি এইবিলাকত আমি আজি মানে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ বড়ো ভাষাটো 2003 চনত এই চিডুলত এই বড়ো ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতে ক'ত ইমান পাৱাৰ পালে যে বড়ো ভাষাক তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ আমি ঠিকা দিছো তেখেতে প্ৰশাসনীয় বিষয়া হয় বড়োৰ যদি নলেজ নাই বড়োৰ যদি তেখেতৰ জ্ঞান নাই এইবিলাক ভাষাটো কোৱাটো আমি খুব দুখ পাইছো লগতে তেখেতে যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তেখেতে যদি স্বীকাৰ নকৰে মই ভুল কোৱা বুলি আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পিকুক আমি এইটো আহ্বান জনাও যে আপুনি ইমান পাৱাৰ দি দিছে MD ছাৰক যে তেখেতে আমাক আহি আমাৰ বড়ো জাতিক যি মানে তৎসিল কৰিলে যে আমাক মানে যিখিনি কথা ক'লে তেখেতে আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু অতি সোনকালে যদি 10 দিনৰ ভিতৰত তেখেতক যদি চাকৰিৰ পৰা যদি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে বা অসমৰ বাহিৰত যদি নপঠায় আমি সারা অসমতে জংগী আন্দোলন কৰিম নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থায়ে যেমান আমাৰ মানে কি আছে আচ্ছা ভাতৃ সংগঠনলৈ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কিয়না এটা জাতিক তাচ্ছিল্য কৰিবলৈ অধিকাৰ ক'ত পায় सालबारि बियाबनि गोदान अन्थाइबारि गामिनि हानि मावख'आरि फाइलफोरखौ सावना होदोंमोन 2007 मायथाइयाव खाम्फा बरगयारिया सालबारि बियाबनि गोदान अन्थाइबारि गामिनि हानि मावख'आरि फाइलफोरखौ सावना होदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारिया फै रायजोफोर मानगोनां रनजित बसुमतारिया मा बुंदों खोनासंनि हाग्रामाय जि हाग्रामाय बर'সকলৰ नाम गुण लय पलिटिकल BPF हिसाबे पलिटिकल पार्टी सृष्टि करिले आरो BTR तो चलाले बा BTC तो चलाले 17 বছৰত কেৱল মাত্ৰ 15000 ব্যক্তিকে মাটিৰ পাতে দিব সক্ষম হৈছে হট ইচ্ছা নাছিল দিবলৈ যাৰ কাৰণে দিয়াও নাছিল 2006 চনতে তেওঁলোকৰ মাটিটো SDLC পাছ কৰি দিছিল 2006 চনত কিন্তু 2007 চনত মই নিজে ষ্টাডি কৰিছো আমাৰ দাদা আছে মই নিজে ষ্টাডি কৰিছো 2007 চনত তেওঁলোকৰ ফাইলটো খাম্পা বৰগয়াৰে মানে জ্বলাই দিছিল চাওদমন কিন্তু লাকিলি এখেতৰ হাতত কিবা এটা আমাৰ সাৰ্কল অফিচাৰৰ লিখনি আছে সেইটো প্ৰমাণটো চাই পেলাই আমি হিমাটিটো দিবলৈ আজি সক্ষম হৈছো थैंक यू सो मच रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबनायनि थाखाय दासिमनि थाखाय खौरां बेसिकखिनियानो थैंक यू सो मच